Isabelo Nkosi ikhumbule into eyashiwo inkosi ilanga yathi khona abantwana abazalwayo beyabantwana bakaNkulunkulu kodwa bethi behambe emhlabeni sebabantwana bakaSathane. Sizocela Nkosi phansi kwethiko lakho ngazizulu siyabantwana bakho noma sikhulile shemba ukhohlwa ngoba umuntu awufani nathi. uJulayi wokuqala Nkosi ebuhleni 2011 sacela ukukhula siba amakhehla akho sikhule Nkosi amakhosi afisa ukuyibona sesingamakhehla ngiyaqalaza lapho nje Lord ikhehla eNazaretha because ufanisa nabo siyafuna ukukhula sikhule Nkosi leyo mnyaka osipha yona ukukhula sipha kwesandla sakho sihambe singabantwana bakho Nkosi singahlubuki. Manje lethe ingwele umsebenzi wakho Nkosi ukhule kakhulu ama-region awu-8 eNingizimu awu-2 ama-region enabantu kwaZulu awu-2 ama-region enabantu eBhodi khona kuMngenhla khona eGauteng khona naseMpumalanga province sigijima wonke lama-region Nkosi sitshela abantwana bakho Nkosi ukuthi ayikho into engaphezulu kwaShembe emhlabeni. Ayikho inkolo abeyithola edlula le eyafika noBhombela isimela samaMpondo. Kanti siseGauteng 21 September sine-conference eGauteng kube ne-North West kungena iKwaye stage yavela cula ngeSitswana sathi sabukane emehlweni sathi sizophakathi lapho unyazi athi sabukane emehlweni wathi kuthi unyazi sathi awuyiye nje iye sizoje igama lakho Nkosi ilezangane lecula licula iSitswana laphana kodwa phakathi benokuzithenge unyazi kwavele kwaphelela-ke masecule ngenkosi unyazi lwezulu. Besikhala izolo sithi kunzima Nkosi ukusebenza umsebenzi wakho kwezinye indawo abagoda basinikeza inkinga namhlanje Nkosi akekho umgodo ophambene nonabatho ngabe sisingane ezinzima singabongi ngendlela Nkosi amakhosi umsebenzi wakho abawaseke ngayo abagcotshwa konke lapho esihamba khona sisuke sinabo zonke igaba zabagcotshwa ayisekho indawo engenayo nabantu. Into esizile ukusebenza kahle nalabantwana uqale sivume labantwana abasafani nathi qale savuma yabona ekhuluma ingane la ithi umama unokusa umama usile ayiboni iphutha lapha ingane size ngegaba zethu ongeke ukusho lokuthi wena mama usile wena siqale savuma kulabantwana laba abasafani nathi baphila impilo esingayiphilanga ngisho bekhipha inkomo kwenzeka usuke ephethe ifoni ecofoza ifoni ayephethe ngisinduku abasafani nabasifata noma ngathu ngoba kwangenzeka noma yini enkomeni.
sabona Nkosi ukuthi umdala wasusithi nabathu ukuthi abantwana kuze ukhulumele nabo beze akube nenabathu noma benathanda bobaba umbhele baba uNtombela ngeke besanizwa labantwana manikhuluma abanye laba kuseyithi laba nenhlonipho esilindele kubona uqale thina sibuholi benabathu ukuthi no asibanikele inhlonipho abayilindele kuthina kuze nathi siyithole kubona sisikhuze nje kuse elimtaka khohlwa labantu befike bacela umsebenzi inkosi banike abaniboni iphuthu befike la ukuthi ngivela ngalova nje emsebenzini namhlanje andilentamba lento zifresh kwabaphathi babo abaniboni nje iphutha manje kufanele ukuthi bahlangahlanisa nje into emele bayikhulume noma bengayikhulumi uthi vele ngalova omunye wathi wacela umsebenzi wokushemba wamnika mase kuyinabantu lapho lundi angimsabi nomlungu anginandaba nomlungu usiyabona ukuthi abanye abantu banendlela nje baphila ngayo kodwa manje badinga izwi likaBhombela lo lesidala mase kufaneleke ngenabathu sitozana kunabathu nizogida ngicule bathi mase beqedile bese sithi batana konyazi ayikho into edlula ubuNazaretha emhlabeni kosamakhosi uma silasi khumbula ingalo zinde kolindlela eyayisiteze endala 1991 sasagqoka amajazi lawo emfundo 1991 yavela phezulu inkosi inyanga izulu ithi yikho 1991 sokusondela izinsuku zayo 1995 Belinda bakisuka na uphansi uNkulunkulu akasize kukhona abantwana elibanda bangazuka namanga Uyusuka indoda esikhathi senkosi ilanga yasuka yenkosini ilanga ithi inkosi amakhosi ngithengilele ebusuku ngabona abantu bebuyisela amathikiti ukubhabhadisa emuva ebuyele emuva kwashiya ithi inkosi ilanga awuNkulunkulu ukubonisa into enkulu bonke labantu bebuyisela amathikiti emuva okubhabhadisa laba bafakazi amanga amagama abantu mhlawumbe hleli neyingqwembe nje unenhlanhla umuntu odakaza lifaka wafakaza amanga ngegama lomuntu siyafisa kukhula abantwana abanjalo maNazaretha yini ukuthi inyanga izulu ivela phezulu lapho ithi yikho abantu belithanda kangaka lelibandla ayisho nokuthi amaNazaretha athi lakwashembe babone lento enhle kangaka kuyadabukisa-ke masasuke into esisizile thina ukuthi sivumile masikhulu ukuthi khona abantu abangobhuti bethu abadala phambi kwethu khona abantu abangobaba isizile lento yikho singenankinga nje labafana banenkinga ngoba akekho umuntu omdala kubona balingana wonke umuntu okhona yaba nenkinga-ke makunjalo yingakho bese bekhuluma bethi usho umfana omncane engaganiwe wathi omakoti bayaphi kunabantu thatha wabo mfethu umnqabela angayi kunabantu banomsebenzi abenza ukukhuluma ingane encane kodwa ngapho uNkulunkulu esimlandelayo unyazo lwezulu uthi ngiyambonga umkhulu wami inyanga izulu ukuthi bekhona nabathi alike iqhinga bagoda alike idlula leli labantwana funa bathola indlela yakudala kodwa bayithole ngendlela yabazokuzo njengoba nje inkosi kunabantwana bakhe abagcwele ema-university benathesa ukuba bengabantu okubizwayo kobonela abantwana ema-university ufike ukhulume ngoBhombela yibo lobu buholi lobu ushebe mabona kude wazi ukuthi kofika isikhathi lapho labantwana abaya kunizwa khona baba uNtombela khona lento abayifunayo thina sikhule nithi nihleze ekhaya kufika umgodi omdala nathi 83 sathi sibuye esikoleni sabona indoda endala yakwamthiyane eyisekamfundisi umthiyane nangu khona indaba shiyeka iziphele iyiqhinga likashembe lokuqoqa abantu abasha nangikwazi ukubona umuntu omdala efunda isihlabelelo esibeke esifubeni athi pheqe ipheji alibeke esifubeni isihlabelelo nentshumayelo kamfundisi uCharles weNdlovu
wathi ubombele ekhipha imgidi emkhayiteni wathatha iBhayibheli umfundisi oyinkozo ngezona 83 ekubhekela umbangela umthiyane isikamfundisi umthiyane lawo uthi lomfundisi zibekile umgidi sathi iBhayibheli uthi ngifuna ukubuza uShembe ukuthi lento ayisela abantu ithathaphi uShembe uNkulunkulu uthi batabanga kunisivashe sizayo hamba nilanda isitulo nisibeke lapha wafika wathi mehlala phansi yathinda mhlathi uyakusola lokho esikwenzayo uShembe kayena umuntu wathi mntanami landa iBhayibheli endlini wathi hayi yeke asifunde lona leli lakhe liphethe wathi uvulisa lelo 50 1983 manje waseka amadoda akavela afike nje ngoba nendlela ibhokile wathi afika mfuna untembela kosami uzodlala into ayingekho kudala manje siyafisa abantwana baNkulunkulu ukuthi labantwana sibaphathe kahle siphatheke kabi uthi umunye umntwana lapha eUJ bashumayela ukhuluma zwakhala wathi khona umshumayelo eThekwini angwethembe wena ngokudlala eresi ayikhatha abashumayela kanjalo siphelile futhi bazoqedwa yitho bazokwenza kwabo isingane khuleka mshumayeli ngiyahlolwa mina angazi ukuthi ayihlalephi lo mshumayeli akazi ukuthi babamkhulu ngo-1912 o-1920 owathi afundise iy'ngane zamaNazaretha uthi ayihlalephi enakazele izohlalaphi yakhe hayi bashumayele ngeke uthi le ngane masifike esabatheni wavele washumayela ngawo yahlubuka ingane omunye khona la eJudiya udadewethu entembeni tethelelo ekhaya kusafaka kuyimfonyo ufike ekhala mningi embezi uthi umshumayelo wafika wahlolwa umhendo uhlulwe izimfonyo manje no uShembe ethi ngiyancenga abantwana basenze ngakhona uthi ngiyancenga isikhathi abantu abashumayela abakhuluma njalo ngizosala nodwa emathempelini lezingane ezimele loo nto leyo lezi ngane zifuna umuntu futhi ukuze zikuzwe ngeke uvele ukhulume noma kanjani ufuna ukuyiwina ukhuluma into ezizoyizwa lezi ngane ngoba zingazukuzwa zizodala loba kudlala ngathi asimusa thina yikho namhlanje sekuyithini esizungeza ama-university zigcwale ngabe i-Catholic Chamber ngabe i-lecture room zigcwale soshaya isifundo ngoshambe bonke ngoba nalisigotshiwe njena khona la sala khona kumele lezi ngane ayisasizwa kahle sengathi uNkulunkulu bantwana baNkulunkulu engasenza sibe nobunye emsebenzini kaNkulunkulu siwuhloniphe labantwana nje bekhuluma kanjena banosizi baneyinkinga bayixoxayo uthela leli nkinga athi nogogo akashadanga nogogo vele ubonze iqala ngaphili le nkinga banosizi nangumntwana eshumayela la ubanje udadewabo yiwele zikhona lezi nkinga and bobaba nomama asimlandeli uNkulunkulu kodwa-ke ibhalansi iyafuneka madoda namagceke akubhalansi madoda sehlupha sinoNkulunkulu ngenxa yokuthi kuyakhalwa emuva silungisele izingane zonke izinto ezidingayo ubanje udadewabo yiwele ongaphilanga uthi ngiyafunda mina unginakile wafunda i-degree ka-3 years wafunda 6 years siyacela maNazaretha bese sicela abantu abasha ekhulukazi iy'nsizwa angishumayela namhlanje ngidlulisa imiyalezo ikakhulukazi iy'nsizwa ey'ncane sinenkinga lapha kuyinkinga ukuthi ukhona umuntu ocelela inda namanje akaya kovele emzini umuntu athi baba sengimazi ingane loo nto bafowethu abantu abacele ngoJulayi sebeleteliwe kanti ucela ungalungisile yini wendoda ujambo sibhlokha nje kanti uberedi ingane nasohlaza bafowethu nasohlaza iziyabona emzini siganile ukuthi lo mama lo zonke lezi insuku yazi ukuthi umama ezala masifikile ekubheka ukuthi mnakwabo ingane nasohlaza kwenanjani madoda azala ngey'ngane zenkosi lo muntu lo ufile engqondweni ufile enhliziyweni lo muntu iba ingane sibona ifike ekubhekeni ukuthi umnakwethu lo ola lonke sonke lesikhathi yazi ukuthi umama ezala lo kanye
ayengeke bafana bakithi amanga ngingakawanti bafana bakithi kwenzenjani and siyacela ama-psychologist abelibandla elisondele kithi nabantu abantu bahlukumezekile balimele emqondweni yikho lokuzothola iy'ngane seziyibulala bafuna abantu ukululekwa ngokomqondo ngempela isikhathi esidala sidala abanye abantu laba uvela bona isipazulu ukuthi angithatha intambo ngiyihenge noma mphuze ushezi bantwana bankulunkulu asondeleni ma-psychologist ama-social worker siyihlangabeze lezi ngane uhlukumezeke wena Nhlalisuthu uhlukumezeke wena Nkosana wena Nkosazana manje leyo nto leyo kodwa siyajabula bagcotha ukuthi yonke indawo esihamba kuyo sifica abantwana begcwele phama besibethelele ivangeli kade ngisempumalanga emelo ngithembu ebusuku hamba ngelemoto yahamba lenkosi hamba ngezwi lakho Nkosi simphethe bengakhuluma bakhulumayo abantu kodwa sinayo omunye ishendo kuyokuphela lezi lezimvulu and siyakuthanda Nkosi amakhosi asikhathalisi namuntu asisho lesibadlula kodwa sazi ukuthi siyakuthanda Nkosi amakhosi Mthema sengisuka emsedana umbheke kwisififu muhle umgwaqo uyavuma ukuthi ukuthinta kancane amafoteni yasingena inyamazana yathi gqugqu enkulu yathi gqugqu yavele phakathi nesayidi yengulo manje uyajika lapho ngomanga ivika kunewa ngapho ngeke ngibuye ngathi nje weshe abantu bathi ngiyithaka le nyamazana yase ngithi ukuthi ko wathi nya iphathi umgwaqo ngakubiza shaba ngazi kwenzekani ngoba yayiphathi nomgwaqo kodwa ngiyishasa noma kwakuyiyo ngempela noma kungomubi lona uthi mawuthe uvika vele ufe ngiyabojwayela ukuvike makhosale ngoba ukuvika into engekho umobu wathi zokuphoseweli imoto ngathi ngiyivikele kodwa ngase ngimbize ushembe wami unyazi lezulu amen awu madoda sibabaza Nkosi nazi isiko zakho emva kwethu sizokubabaza Alena bathi Nkosi sicela ukukhula sikusebenzele into ebuhlungu esibhekana nayo abantu abengenzi lutho kuleli bandla bakade abantu abenzayo sebeyabahlasela ngeke ngakusho lokho yabona abengenzi lutho abahleli bonke asukuma ngisho uNkulunkulu uke washo uNkulunkulu ophambi kwethu wathi abantu abathi bamsize nabahlasela Mungasukuma nje la wathi asukuma usebenzela ushembe akhona izilutho igazi ukuhlasela uyambona manje letha uthanda ku10 million avela ukuthi 10 million ngathi 10 rand 10 million safisa bafowethu ukuthi usuka shembe mkhulu ikhona nekhona umsebenzi washembe ungabuki lothi uthathe yini thatha wakho la ukhona umsebenzi washembe mningi Siyabonga Nkosi amakhosi umuthi osiphe wona sohlale sikubabaza phela labadala ngicela ukudlula indaba okhulume ngayo Nkosi esikhumbuzweni 1990 bakokhonzela nabantu intsha yayibulela umvangelo udlala ithi yana izulu makuzokhonzelwa lenkonzo ithi seni late ukube kade nayenza le ndaba ngabe umvangelo wamakahambanga athi umvangelo uhambe ngesana seyingane phose zamaNazaretha phakathi sasikhona 1990 ikhali inkosi inyanga izulu ithi babulela umvangelo wami la bambulele kulele nakwelizanga ezisibonane la manje uNkulunkulu namhlanje ohlele ehlalweni onyazi lezulu ekhuluma ngalonto kufanele masuka la sohlangana futhi ngoba kuze lento ingaphindi yenzeke ngoba abantu abasha labo manje hleli kithi yinto kufanele soyisheleza uma sathi ushemba siyisheleze lokhu siyishelezile kodwa kusuke ezulwini ukuthi siyilungile njengoba bekhulume nganje esikhunguzweni kuzofanele siyenze futhi sizohamba sibuholi benabasho siye komdala weyinsuku siyocela iseluleko ukuthi soyenza kanjani kodwa kusuke ezulwini sokulungile kube kumake isikhululeka njengamanje sinecala babulala umvangeli asikacabani naNazaretha izolo bekubulala inkatha noANC kuneyintandane kunabafelokwazi kwashinizi namhlanje baphethe uhulumeni ndawonye ngiyabona into xa wonke ayina msebenzi kodwa ngabe basavuka abantu abafa
asigweme ukuxabana ubani ukuthi asixabane sibange into engekho singambanga ushemba simthande ngoba sibanga into esingayazi masimbanga asigweme ukuxabana silungise umsebenzi kuyafana soxabana kuyahamba sohlala sibuyisane ngimusha isikhathi eNazaretha namhlanje babasembhedeni odwa ayithini ANC babusize namhlanje kodwa kunabantu abangeke besavuka bafa bafanele bagweme ukubulalana kwasemakhosi Nkosi ukusini ngiyayikhetha inkosi enkulu yasekuseni bamaNazaretha umshumayeli uShabangu lo ethempelini emoyeni eyintabeni zasophongolo bantu abahle basezulwini izindlela zasezulwini ngibonga umusa ukuguqa phambi kaNkulunkulu wethu inkosi yamakhosi uNyazizulu bantu abasha ngifisa siqonde ukuthi ezingeni lethu akukasilingani thina ukuthi noma ngabe siyalibuza unyazi ukuthi lungathi sithi lungaphunyazi kusho usayizi wami le phambi kwethu inkosi yamakhosi uNyazizulu mawuthi ngaphi fanele ingaphi inkosi uNyazizulu ingasali title ngoba inkosi yasezulwini eyathi inkosi yesibili inkosi ivuka likaMasilela umali ngene ezulwini ngonyaka ka1935 eminyakeni yalo engama41 yokusihola isizulwini yashika insekside ukuthi umlayezo walenkosi phambi kwethu namhlanje iyawavezela amaNazaretha alentanta akhanyiselela ma ithi ngoba lenkosi sifikile kunenkomo enyoyithi igama ayazi amaNazaretha mawa ukhanyiselekile wawuyodobela ngaleso sikhathi iphindi ihambe iye emampondweni kumkhokheli uMamemela imtshela ukuthi khona incela ungaluselela sale nawe la uzothi ungahlala naye bese wena ufika igama awusakuba uMamemela usoba ngibhulu Mesiya isho inkosi iminyaka ye1935 ka1976 iprofethi indaba yomhlaka 3 April 2011 ukusuka ku1976 kuze kufike kumhlaka 3 April 2011 bantu abasha ngama-decade lawo amane o-10 yeminyaka mine mengesimhlanu kodwa kukhuluma inkosi ihuka inkosi esibili ikhuluma ngenamhla lethu kusuka ku1935 bangazi noma siyadebela ngapha kodwa ukhona osacinga ukuthi uNkulunkulu phambi kwethu ngabe uNkulunkulu noma kunjani ofanele sikhulekele bantu abasha ukufa sifele ngaphansi kwaNkulunkulu ophambi kwethu umuso omkhulu asikufakaze ezingeni lethu siyinengele ukuthi inkosi nasebukhetheni bethu ulimi lungashintshi njengoba kuyidema lethu lokuthi siguqe phambi kwakho mdali wabantu akunasifisakaleli ukuthi umsa wakho uhlezi phakade uke wathi baba kwela lithi ophongolo nasethempelini emoyeni ngoJuni ulindiwe iy'nkumbi zabantu ezinye zalala ngayizolo kuyisonto zathi sizobona ushembe
Wathi masekusekuseni abantu engakaze ngibabona abangakayana. Wathi masekuqhamukile lokuthi baba hayi sesodibane Linda. Konke kade kukhona kusiwe Linda. Wathi masisuke eCrossing eBrown ongoma siyethempelini. Umthandazo wami uthi ngabe lamabhanti amnyama angakwazi inkosi. So watshela kanjani? Uthi akuba liphumanga baba liphuma kuwe lithi konke bekuseliwe ngoditani weLinda kwathi abantu abangakholwa baphenduka phansi kwabantu badingika badabula into ongayazi intono. Nithi mina bazothumana bathebela ukuthi sicela uNkulunkulu wabantu. Wabuya inkosi ngomhla ka-20 November la wafika khona washaya isampuli. Udumo Nkosi yamakhosi lukufanele. Into ezinto ayibekwe zingelekhi singathi sibonanga ziyosigweba. Naye noma sesicabangani kodwa ziyosho ukuthi phambi kwenu anibonanga yini ngoba okhokho nokhokho azibeni basendulo bahamba benza ngondaba uNkulunkulu eqoqweni lizi kwangivele kuqala. Babe ngabuka naye bekhawulane naye uthi inkolo baba naye bathi bahambe emhlabeni. Abakithi basebebuya bathi senihamba naye emhlabeni kwezulu uNkulunkulu edebeni lethu phumani qokalane ekhaya nihambe nosikhonzele kuphakame. Thina phambili singamboni asiyilahlanga ukuthi konke. Ngesikhathi senkosi yamakhosi ongabezinde ayilingananga nabasemhlabeni esibuye sikhumbuze sakhe kwake kwafika amadoda lapho ekuseni bamaNazaretha ehamba nomndeni wawo enosisi khuluma ngokuvumisono abantu abasha ukuthi isona uma ungazivuma siba iqala ukusivuma ukuthetha kweqala lakho. Ngesikhathi sizima iyangena inkantolo empilweni yakho uma seyalungisa kungalungi kanti iqala uliyekile wangalithetha zathi izimo zomhlaba ziphethe iqala lilokuzibili. Lezi zafika enkosini yamakhosi inyanga yezulu zathi baba njengoba silapha siyakhala usibanibani la emphakathini usehambile emhlabeni nenkosi yamakhosi inyanga yezulu yayimazi. Yathi inkosi usibanibani akasekho bathi baba wathi awukabuhlungu lokho ubulawe yini sibanibani bathi inkosi lapha sithebelo sisi. Sesiye enkonzweni inkosi yamakhosi inyanga yezulu esifike ingene epulpiti iqoqe bandla ithi ngidumele eManazaretha usibanibani uthi akasekho emhlabeni kanti kwenze njani emhlabeni kanti umbulele ulapha ngaphakathi ethempelini. Esithula lentizwe kuyona yayinesandla ekuhambeni kwalo muntu ikhuluma inkosi khala kodwa khona la ngithanda khona le ndoda yathi mina lelizwa ukuthi hawu inkosi siyazi ukuthi usibanibani akasekho yini nje ngimlalele engimbulele kwathi makuphuma inkonzo sekuntambama yasiqweqwa yafika enkosini yamakhosi ungalungile yathi baba ngizulukhala nkosi yami mina sizovumisa lo muntu baba ngathi ukhuluma ngayo akasekho baba ubulawe yini ngicindezelwe ngikuthi nokuthi ngase ngimbulala nkosi yamakhosi baba ngizocela intethelelo inkosi kodwa kubo bonke ungazibulala lensizwa wathi kodwa ndoda ngoba uzovumisa ngizocinga ukuthi asivuma ngesona umbulele lezibamba yathi baba ngiyaphaphapha ngicela yathi lapha ekuseni njengoba sizosuka la uzosuka la kuqala khona amasango lapha ekuseni ekuqaleni kwalo bese umemeza abantu bangakini abangani bakho abasosonta nabo bekuve uthi yini engibulale usibanibani. Wathi uzoqala kulekhona khona ethempelini uzoyivala lokhu umemeza babe isibuka abantu babhize ulokhu umemezile uthi yini engibulale usibanibani. Bese masuqedile ivalile bese ubuya kini. Kanti ufuna intethelelo khuluma ngesono impilo benza njalo lensizwa yathi ngisho ngasekwa ngithunywe uNkulunkulu ngisho ngabulawa lesono ngifuna singiphephele kunezinto abantu abasha sisendazo esithi abantu bazothi ngoba zika abantu zibhekene nathi zisilindile. Yaqala le ndoda yasifaya ebuhleni usibanibani njengoba engekho emhlabeni ukhalwa yime ngimbulele. Usibanibani njengoba engekho emhlabeni ukhalwa yime ngimbulele. Babuka abantu naye wathi inkosi ithe angabi namasoni sengikhathele isono ngiyavuma lento le ndoda yayenze masithe futhi ayeke imali nangelodi la emhlabeni. Namemeza ulivala isango yathi manje sibele enkosini yamakhosi yathi baba sengiqedile. Wathi ngiyabonga ndoda sizodibana sabathi yangena inkonzo yesabatha esingena inkosi yamakhosi inyanga yezulu yathi yaphila eManazaretha yathi hamu yathi nimzile umuntu ongathethi uye bulele usibanibani eqala lapha emzini kaManana. Babona abantu
bavuka nabantu bathi hayi umuntu simbonile abanye bathi uzophuma phakathi kwethu kodwa sizonke lathi inkosi yamakhosi ngiyakubonela ndoda engumbulali awumazi wena ukuthi ngisivuma lesiso ngifuna ukubika ukuthi uqondile nevunya kwesono leso sizozivuma labantu ithanda ngibona uyiphela ngase ngibaphuca ukuzwa nakuthatha kwasala nami ukhuluma njalo ukuthi bayakusela abasanga lutho njengoba ngigulile banazoyenza into ngizonga lutho bathi ngizonga lutho wathi lo mfana ubengazi ukuthi uvuma nje abamuzwa ube besondile esizoba yini laba bantu athi ngimkhuba kubo nasebandleni ungathi usalonyazi okugozile wathi ngiphuthile ukuzwa ngoba bekhuluma indaba yakhe angathi umuntu uvuma isono kanti uyasiflasha akaseli wathi ngizokuthethelele namhlanje ngiyakubuyisela ukuzwa yini maNazaretha kodwa ngicela nikuqonde ukuthi abanye ngeke ngisababuyisela unomphelo ngeke besenza lutho ngoba babekebezwa balibheka phezulu leli bantu ngithi ngikhulume ngathi bakuphendule bakubhekisele ngeke ngisabanika ukuzwa bayohlala bephendulela ngithi ngithe bathuthe ubaba ngithi ngithe bathuthe ubaba utheni bathandile bazo ngiyangizwa nje manje kodwa uhambe sengivale ukuba bantu abasha sikafela ukuba ngizile ikhulume ekseni sikafele usembu uNkulunkulu phambi kwethu asimethembeni lohlelo phambi kwakho uyakalwa lohlelo phambi kwakho kuyafungwa naye bathi ngeke mana ngayo kunabantu abadalelwe mabequba kuphumelele kubo wayicinga ukuthi ile vuma kuwe ngokuzokwenza into abantu bathi kuwa wabelwana lokho kwaze kwasuka indoda igcina imkhuba maNazaretha sengithetha yavuna ingane yasibanjwa kwasiqala izongena kwathiwa libi lenkani yesicabanga lendoda ukuthi ngizokwenza njani yasibona ukuthi hayi ngoba ingasemhlabeni ithemba layo vele yibo abantu bomhlaba yasiqonde enyangeni enkulu yasizocela baba ngimkhuba lapha ngizolunga ingane sengibanjiwe manje ngiya esigobeni esilikhulu ngicela ukulungisa lenkani yabuza inyanga una u-35,000 wathi ngawushaya phansi mangizokubheka ngeminyaka yathi nakho-ke ngisize ngisiphamisa isigubhu yasithatha lesigubhu yanini enkantolo yasho le ndoda yasiphuza lesigubhu lesigubhu uzothi uma usiphuza sizoshophelisa lokho kufanele ngabe wazivula ngakho ngeke kube khona uzothi uma uqeda uma ufika enkantolo uyibuze imali ukuthi makuthiwa wazivula ngani okuyidalwa wena uzothi uma uyophenywa icala lingekho lutho ababuya enkantolo uzothi ukhululekile bese ubuya ephakamisa isigubhu yathi bese uphuza nathi phinde kubuyele endaweni yakho kodwa shaya imali yampha yathi indoda kulungile baba mangizibona yayithatha yaphuza indoda yaphuza ithenge isaphuza yezwa kudonseke emvuthi konke eshophelayo konke esitholayo ma hey bakithi yasifika ngabona ndoda yazi ngesandla yathi akhosa ngifuna ibona yale ngisho ubuze nje umbuzo wode manje Nkosi mawuthi ngenza ukuthi inkosi enkantolo ngenzeni ngoba ngidalwa mina yangena ikale enkantolo yathi mayithi manje uyakwenza ndoda uphila imkhubo nje yathi inkosi enkantolo ngicela ukubuza laba abantu ngenza imkhubo nje ukungisekani ngoba ngidalwa mina lokungazali anginakho lokucabanga ukuthi kwenziwa ngaphi kuphela yasiyami manje yabala iminyaka iseziselo sokumanje yathi ngaze nguze umbuzo uthi indoda wathi baba kuthiwa ngidlengule enhlomboni ngoba nginazi ithole yabiza abaseduze yasingena ne-toilet bangena mabeyibuka yathi lapela i-PA yangi yathi awuyofakani eyesilisa yafike yabuka yathi baba kufleti njengoba akho lutho wayengenzana yasibuka bamangala yathi ngimsuka ngandoni ngiyamsela kubani lapho ngicela ngumfika isicelo sankulunkulu yona igranti yayithola iposta ahambe lo mntu awuselela impesheni nayo lokhu nithi ugili kuya ngayitila ngalokhu kubani lapha basebephuma khuluma ngethemba lomhlaba maNazaretha ngiyithemba inkosi ethu ngazini ayinasabi yafunga yasibuyele ekhaya iphume etoli ndoda yaphuma etoli ndoda yasala yaqhiyama yathi ayikhale inyanga lena hayi zizokwenzela nakithi ngathwasisa izulu libalele kodwa iphumelelanga zinawo namandla abantwana bonyazi khona kodwa bafanele abantwana benkosi khona abanikazi bazo khona abanikazi bazo bazothanda bonyazi bezulu bamuqume yasifika isale lendoda yasithi ake ngibuyeleke manje nami sengiphumule kahle fanele uqhubeke nomsebenzi engangidalele wona ngithe emhlabeni akubuyele enyangeni ngiyothatha lesigubhu esinye manje sengifuna kubuyele manje yaphuma indoda imvama-ke makuyo enyangeni indoda ihamba ngayodwana uma ingahambanga ebusuku ngoba ikwenza kweyimpilo yathi mayikothoma kekho la ekhaya waziyo ukuthi inyanga yala ekhaya ikhulume nobani ukuphile
Kathi mayeshele esangweni indoda izolanda umdlalo bayo ngalesa sigubhu. Kathi mayeze esangweni ifica indisho inamanzi. Mayesondela iy'nganga zakhona ey'lumayo ay'lumi. Ngishone phansi impahla ngifilele phansi. Yathi mayesiyacina ufuba kuthi uhambile ushone ngolwesibili. Yakha isipilo somuntu wesifazane. Kwamanga indoda inkosi wakwenze njani ngimkhonze kakhulu ni. Namhlanje akukho umuntu bani. Ithemba nasemhlabeni inkosi kumthele. ayikhethe inkosi enkulu yakithi ebusweni bamaNazaretha unyaka lezulu. Amen. Baba Nkosi yamakhosi dalo ezulu nomhlaba uNkulunkulu othi mayeseshinto yenzeke sembula nkungu kuvela ukukhanya ngiyakhuleka esihlalweni esikhulu sasezulwini. Amen. Lo guqile phambi kwesihlalo sobukhosi uJabulani yingwakakhumalo isibongo ezweni lasenhla Nkosi emnambithi ngaphansi komzi wenkosi umzomusha kumfundisi uMbele. Amen. Ngokuhlala ke ngilapha eNanda ngaphansi komzi wakabhekizulu kayibonga inkosi. Ngenye imini bantwana basezulwini phakathi komzi ongcwele wasebuhleni esike sizwa abantu abadala ababesixoxela bathi inkosi yesithathu yake yakhuluma ngalo amuzi ingakabi khona, yathi kunomzo lengayo yathi uyalenga ngamaketane. Wabe usufika lo muzi phakathi komzi ongcwele inyanga yezulu yayisibeka umyalelo yathi lo muzi umane uphathe kahle, yathi ingilozi nokuyibona ngamehlo
Ufika intombi yentethelelo phambi kwesihlalo esikhulu sasemzulwini. Izobika usizi lwayo baba nginosizi. Inkosazana kwaba seqhamuka insizwa. Yabe siyangicela lensizwa yathi yaqala ngiyelekele liyovusa umuzi kayise. Uthi ngabe sengivuma Nkosi engcwele. Uthi wathi umlisa mayese phakathi. Nokumlobolo wayesemhlabela ucingo. Wathi cha ntombi yakasibanibana ke sihlangane khona sizothi ukwazana kangcono. Uthi Nkosi ngabe sengiya khona. Uthi okwenzeka khona ngazi kodwa waqonda ukuthi lo ntombi kabusekho. Uthi emva kokuba sibonene ngase ngithi ngiyamfonela kakusasa ukuthi angiphindanga ngamthole engcingweni ukuze kube namhlanje. Uthi kwaphinda kwafika esibili. Yathi cha ngiyafisa ukuba ngohlambulula ungilekelele ngiyovusa umuzi kababa. Uthi ngabe sengivuma uthi naye phemesi phakathi ayisingihlabela ucingo. Yathi intombi asasibanibane ngiyacela basihlangane khona sizothi ukwazana kangcono. Uthi ngoba ngathi sengike ngagileka ke ngiphendukele ngakumkhokheli. Uthi wathi umkhokheli ayikho into ezoyenziwa nganyamsona khona ngoba uyalobona. Uthi ngabe sengiya. Uthi nayo lo nsizwa ngayigcina ngayo lo langa ngiphindanga ngayithola ngisho engcingweni. Uthi Nkosi sengidlalwa abantu uthi manje mangibala kwesine. Kuthiwa sasesikhiyama abantwana basezulwini isilwane sona leso siphakathi wethu abantwana basezulwini sabe sesikhiyama sathi uyafuna yini mntanami ngikwazisa ukuthi kungani ube namashoma ngaka na. Uthi wathi yebo baba ngiyafisa. Uthi wathi uyakhumbula wena ngenye imini usebagcikeni nasebuhleni ukuthi wafikela ucingo. Lathi wonke uphutha umuze kababa mkhulu ngikhuluma ngalo baba mkhulu oyistop sokungcole ezingane zamaNazaretha. Lo baba mkhulu engeke ngibona uShembe ngisho ngathi uphuthuma kanjani kodwa mayike wafika kuwo ufika zotha bese yadlula. Yiwo lo baba mkhulu esuphendula umfula. La khona sibona intombi sihlangana khona naso. Lo baba mkhulu eTushembe mehla nemkhosi yasezulwini abesafika kuwe hamba ngenyawo amabheke ngakuwo. Imliba phinda jikele ngale ngakuwa phinda ame futhi wona lo baba mkhulu thina amangane zamaNazaretha esiweyayo kangathi. Uthi nabe senithathana liyedodweni thizeni uthi uyakhumbula emntanami uthi cha baba ngikhumbula wathi mana ngizokhumbuza. Uthi nabe senithathana uthi lagunda amadodo lawa ngezansi nabheka lezansi uthi wathi babiyabuya ingqondo uthi yini ngafike nayenze edodweni. Wasekusinda akekho wayengayixoxa ukuthi kwenzakalana edodweni. Uthi nani kwenza niyakhumbula yini ukuthi kwabe sekukhala insimbi engane yasekuseni. Uthi yebo baba ngiyakhumbula uthi uthi lapha ekhaya uma kukhala insimbi engane yasekuseni uthi silikhipha ingilozi babeyiphoyisa ubusuku bonke. Uthi khipha esezophoyisa iminyonke. Uthi lezi ingilozi mayikhishwe ekuseni zikhishwa nomyalelo ukuthi hambani kuyona yonke imizi yamaNazaretha nifike nibabusise ngenzoba bafika bekwenza. Uma benifika behleli ngey'ndaba zabantu nifike nibabusise ngakho. Uthi uma nibafika bengalele emsebenzini kaShembe uthi nifike nibabusise ngawo. Uthi inkinga lenganyami inkinga yalesi sibusiso uthi siphindwa ngasikhombisa. Kwabe sekufika inyembezi wathi angazi mntanami uthi ngithini kodwa inkinga yalesi sibusiso siphindwa kasikhombisa. Ngithi anginikhumbuze wentombi neyinsizwa zakuleli bandla ukuthi nakhona lapha ekhaya ikhona lensimbi. Engathi besingaqaphela abantwana basezulwini ukuthi uma ikhala izosifika sikusiphi isimo. Sengihlala phansi ukuthiwa yake yakhuluma inkosi yesibili ulaphuma sikotha nabalothali abahangula ikhuluma ey'nsizweni ezazikhona ngaleso sikhathi ithi bafana bami ngiyadabuka ngoba ngibekile amadimoni eduze kwenu. Ithi ngifuna ukubona ukuthi lo Julayi uyophela linjani. Asiqaphele ukuba amaNazaretha njengoba sikhona phakathi komuzi uShembe akaphethile ukuthi njengoba sengiwuvulile lo mhlangano athi uShembe ngihloba kuwo kathathu ukuthi akashongo yini ukuthi ngibekile amadimoni eduze kwenu ngifuna ukubona ukuthi lo mhlangano
inhlangano iyophela ninjani baba Nkosi yamakhosi sengihlala phansi ngiyacela Shembo ingcolo ba ungikhumbule ukhumbule Nkosi yamakhosi intombi yakangide kuyiyona ngibhekile impela Shembe makuthiwa umesulweni yembizi umondwe intandane ngikubonile ngokufakazi ngicela Nkosi ba ungikhulisele yona ngoba ike yasuka ukugula Shembo ingcwele besingasathembi kodwa ngoba wehluleke Shembo ingcwele nakho isikhona isindile ukhumbule Shembo ingcwele insizwa engiyilamaye umelusi wakaKhumalo Shembo ingcwele ucela umsebenzi ngalowo mazwi ngicela ukwehlela ngezansi Inkosi ibusele emzini Kuthanda kube kusebenza uma lokuthetha Inkosi enkulu yethu ngiyakhuleka kakhulu lo okhulumayo umshumayeli umthembu esalabasheka umfundisi uDube mayibonge Inkosi ngiyabonga insizwa zezulu ukuba ngihloniphe ningiphe ithuba lokuba ngisukume ngiphakame ngibabale umsebenzi omkhulu uFombela owawenza evela bafeka mayibongo kuthiwa ngelinye ilanga bavele zake zafika wadubela ekhaya ilethe ukukhuluma kwakunesifo esasikhona kwaDube kuthiwa bavele inkosi yayihleli phansi kwesihlahla kuthiwa bathi uma beqhamuka uma bebeka umfundisi le ndaba kuthiwa yathi Inkosi uBombela isimanga samampondo sengizwile izofika ngelanga elithile ekhaya bavele mayibongo bathi uma bexoxa le ndaba yathi uma efika uBombela isimanga samampondo kuthiwa wayefika ehamba nomfundisi owayehamba naye namakhosazana amathathu kuthiwa bangcwele wafika ngomanzi amnyama kunoqwayinduku ngaphambi kuba ungene umanzi amnyama isigodi ephethwe uyena umfundisi kuthiwa bangcwele babeshaya ingoma ethi waqala izitha waqala ukuphakama bangcwele amen kuthiwa bangcwele nangempela abantu babefike phela bahleka ababethe ngakho lokhu kufa okwakukhona okwakunjengoqhoko kuthiwa wakhuleka uBombela wasethi ukufa kuzophela mayibongo bangcwele umusa engikhuluma ngawo asephela bahleka ulokhu esihlabeleleni sesi-100 osesihlabeleleni 177 ethi lapho subabiza abanye osesihlabeleleni 221 osesihlabeleleni 222 mayibongo bangcwele phangone usuku Inkosi isethembelizayo kwakuzwesine kufika umama weNdiya okwakuthiwa uNoyinkobe ithi Inkosi bangcwele ngiyawubhala umhlangano kunesigijimi esephela bahleke kuthiwa ngempela bangcwele Inkosi yafika ephela bahleke yambuza lo mama weNdiya okuthiwa uNoyinkobe kuthiwa ngathi Inkosi muphela ukudla base bemphekela inkobe wathi inkobe umama uNoyinkobe weNdiya owathi inkobe evela bahleka lelo gama wathola lapho bangcwele amen yabe siyambusisa Inkosi yamnika ingane zabantwana ezabantathu eyokuqala okuthiwa uLwandle kuthi ngolunye usuku ngisekhayilise bangcwele ngoba lapha ebesithi maseThekwini khonze khona kuthi indaba kaNoyinkobe ngayilalela le ndaba eqhamuke phela bahleke ngathi nakho lapho engiqhamuka khona ngolunye usuku bangcwele kuthiwa insizwa nentombi zake zahlala phansi kwetshe la uBombela wayehlala khona uma ebuka imgidi uma ehlele buka abantu bakhe kuthiwa ngolunye usuku Inkosi yezwa ngezwi ukuthi liyakhuluma into phela bahleka lithi mina sengingcolile bangcwele abasenkosini insizwa esidalakho ubaba umkhulu wamqamba igama wathi uhlezi nempi
uthi ngolunye usuku ubaba esibizile sise presentation la wahlala khona ehlala ngathembelise kwamashu uma sifika hlala lapha uthi batabami uma nginibona liba ngaba ngizongikhumbula abafowethu uthi ukuba abafowethu bakubona lo umNazaretha ubuhle ngabe abadlulanga emhlabeni ubaba bangcwele wayethanda uNazaretha uthi ngolunye usuku ubaba ngimfica esitimeleni eshumayela esitimeleni uma sesibona sesisekothi esitimeleni uthi bafana bami wosani lapha uthi ngiyayibona lento engiyenzakho ngithi siyayibona baba uthi nize ningayiyeki lento wayethanda abangcwele ubaba uNazaretha ngoba ngiyakhumbula ngolunye usuku efaka phakathi ngekhaya ephethe impunzi sibancane ekhuluma yonke into sikhuluma nje thina sinemsimbo kababa ethanda uNazaretha mayibonke wonke usuku bangcwele sengizohlala phansi insizwa uthi ubaba umeze lapha kwinyanga yezulu la ekhaya uthi yafika yambambathe emahlombe ithi mfana wami ufunani wena uthi ubaba wakhohlwa konke owayezokwenza lapha owayezokubika ngoba kwakukhona inkinga owayezoyibika emsebenzini la wayesebenza khona e-Alsace ithi inkosi yamakhosi ufunani wena lapha kuwe ngoba ngibona wena okhaleni lakho uney'fundiso wena ngibona lapha unabashumayeli lapha unabagcotshwa yini oyifunakho yeyi bangcwele ngiyayithi kumnandi ukuba iNazaretha mayibonke Nkosi uthi umama sezohamba emhlabeni umama sesibizile sonke esezohamba emhlabeni ngaphambi kokuba umama ehambe emhlabeni uthi umfowethu emfica umama elele ngohlangothi imama elele kabi uyakhuluma umama uthi ngoluyambiza kodwa unyazi lwezulu lithi wena ungahambi uthi ngoluyambiza kodwa manje iluthi unyazi lwezulu ungahambi mina ngisakudinga ngizafuna ukusebenza ngabo wasibiza abangcwele umama ekhuluma nathi esesibhedlela sonke esiyala ngokuNazaretha ngakhumbula ubaba esiyala ngokuNazaretha ngiyizwe ngijabula uma ngibona iy'nsizwa bethu zithe shi ekuNazaretheni ngoba abangcwele lokhu uNazaretha kwangena kwaTaleke ekhaya uthi umkhulu wethu bafana bami ubaba wenu ngoba mina ningamaNazaretha thina sazi ukuthi asingene ngani eNazaretheni ngoba thina siyasazi ukuthi basashembe la ushembe khona owayibhaphathisa khona mayibonke Nkosi ngiyabonga insizwa zezulu ukuthi ningile ithuba ningihloniphe ngiyacela ukuthi sengathi inkosi enkulu esesikalweni ngakhumbula umndeni wakithi la sisuka khona senabazali bangcwele sizintandane kuya ukuthi noma ubani uyonile esele ngezansi silalelana kodwa into ebaluleke kakhulu ukuthi senkolweni lakhe amen sifisa ukuthi sengathi nomusa sevele bahleka bangcwele ngothintayo sengathi ingakhula izinto zinamathele khona zingaqheli ngoba bangcwele kunomlando omuhle kaNkulunkulu onothile Nkosi kusebenza ngikhethe Nkosi yamaNazaretha uyazama umntwana kamkhulukazi emzini waseMpuza ayibonke Nkosi kwasesithole eManazaretha engcwele thixo uNkulunkulu omlunga baba ngiyazizwa sangena sizinsizwa sizokwenza leyo ndaba leyo owasibekela yona wasabela yona sathi Nkosi yomlunga umsebenzi lo sisethole wase ukhuluma utratabanga njengoba lapha ngiyamazi uNkulunkulu wemizithu bani sathi angisiyezwa angisilalele uthi sasikhona ukuphakamisa ukubhala uthi ohlezi inkosi ulangaphuma sigodwa njengoba lekhaya abahambi uthi bahlezi nje ukunikelwa wase banikela abantu basekusalweni uthi kwathi ngatheni kwaseqolela umntwana eqhamuka ephethe ingane nomuntu wenza ukuthi bathasuka Nkosini abazofika wasebuza mthengwane waseyasho anti uthi wayiphethe ubaba uNazaretha uthi wasuka mbeka phansi wathi kanti nomuntu wathi mbeka phansi uthi kwathi ngetheni wasekuqhamuka inkomo
uthi inkomo yaqhamuka yathi ifike imhaqa lomntwana lona ithi yafika imhaqa lomntwana uthi yamhaqa ngolimi ithi inkosi yabona inkosi yamazulu ivuka yathi lo uyiseba umuntu uyazenzela imhaqa ngolimi mayibonge inkosi Nasi isikhathi number 2 phayasala inkosi yamaNazaretha nasi ibuka le yathi batabani yathi uDriver awudlangisa yathi sangisa ngiphelezele sambe siyebhekisiya phakaphuma inkosi ngokhefu yahambe emahlathini yadlula yafika amaphoyisa elimpile yasithangisa nakamaphoyisa inkosi yamaNazaretha abasidinga inkosi yama phakathi ihana kemntanami kwathi bekisandla kanjena bekisandla babonzani hayi imali sangemvula ubuthongo uthi bafika amaphoyiseni ethatha ibhamu khona amaphoyisa akazibabo hama afika kumama wamamemela afika inkosi yamaNazaretha yathi baba sengifikile yathi ngizile ezulwini kuyakhala lapha ukhala umntwana hayi ubani umntwana inkosi yamaNazaretha uthina amakhosazana yathi mbamba yathi nika amathethe yathi sithiya amathethe yathi mbamba yamphikisana yambamba amasombe yathi kufanele kodwa ibanje phakathi bekunjani amaNazaretha ithi inkosi yamaNazaretha ithi nizamna nomuntu ongafuni ithi sabathe ngibhekalela ubani bantu ngikho ibhekalela ngikho bethathi imali ithi namhlanje inyaka musa ithi inkosi yamaNazaretha wonke usuku ithi batabami kufika abantu ababili lapha uNkosikazi yathi inkosi abantwana yathi inkosi abantwana bakhabeko ngoba kuyenzeka ingabelwa lutho kwathi ngicela abantu yathi inkosi abantwana bakhabeko yathi ibuya ikhumbula inkosi yamazulu omhlaba kuba yesezulwini yeselethina boyindini yempideli Nazaretha umanyana kushengokuba ngoba muyiNazaretha khona noma ifike izinto uthi yini ngashona ngothando kaShembe ukuzingelwa ukuboshwa indlala noma ngabe yikuphi uNkulunkulu ongithembe kuyenzeka ekudikile noma yini nezinto kodwa wena phela uhlala ethandweni elungithembe ubuze ukuthi inkosi yini ngayishona ngothando lakho ngoba ngelinye usuku phakathi ngisikhala insizwa engikhokho wami yasuka phakathi kwasemandazini yahamba yabheka ephakameni abantwana ingabatholi isifika phakathi komuzi osephakameni besifika ugagane besifika iseze ugagane bese lithi inkosi baba insizwa ngithiyane uyayithi mntanami wena ithi umkhokho uthi ngacela Nkosi ngathi Nkosi ngizule ufikile njengoba ubona Nkosi abantwana anginabo ithi Nkosi sephakameni ibhondeka yasamampondo yabambisana yathi mntanami nabo abantwana bakho ngiyabala ngegama yathi uqala ngiyakuzwa yathi owesibili ngibongeni yathi owesithathu umntwana bazo nje benjalo
bathi abantwana sebezele sewesikhathi enkosi esibili bathi Nkosi mkhulu ebona bangaphuma isikole bathi mkhulu thina ekhasi nayo intombazana uthi yabo ngivuma sombe yathi hawu ubani baba wenu kwathi ngithiyane hawu ngithiyane luthele mina lokhatha mina bathi baba uthi yathi ngombuzo yathi ngithiyane awusho ngani ukuthi ingaze lentombazana unazo yathi Nkosi ngithona ngiyachitheka uthi Nkosi ilungileke thina sizokunika ezulwini ingane yethu uthembisile igama layo ukhona namhlanje uyaphila ugogo wami yona Nkosi ukuma ngiyabonga Nkosi mhlawumbe lokho kubaluleke kakhulu Nkosi nisho Nkosi ukuthi awufani namanye abantu ngifike kubona Nkosi esibethina ngiyabonga Nkosi nawe uya Nkosi ngishada Ngisebenza Nkosi nezimhlaba ngibeka lonke Nkosi isizwe ngiphethe Nkosi wazi namatheka Nkosi wathi Nkosi ngicela Nkosi ngibeke khona ngicela Nkosi umthathe Nkosi waba indlu ezini Nkosi waba mkhulu ngaphansi zonke waba ushoyo lethu uzoba khona Nkosi uphela unjalo Nkosi uthi umfundisi othize edidekile unkosikazi wala Israyeli uthi ngididekile ngazi ukuthi lapha kumina kunjani nami umakoti Nkosi ufikile phakathi komuzi wasekhaya wathi bheka uvuka lokusini lapha zonke izinto ngathi ngiyabuya ebuhleni uma usabona ebuhleni Nkosi wabamba Nkosi intambo wathumela ingane Nkosi wabamba intambo yokuqala waphinda wabamba intambo yesibili wasukhipha isibusiso uthi ingane sikhipha isibusiso wathi ubuya yathi ingane yathi ubaba ngibuze ukuthi wathi wabuza ngibuze ukuthi umntwana ngithembele ngoba Nkosi wakufundisa kakhulu wakufuna Nkosi apha Nkosi wakufuna ubekho isibusiso sihlale khona ikhona Nkosi amazulu emhlaba ngoba intambo yethu phambili bakhona abantwana Nkosi ababili befana Ikhona Nkosi engcwele Nkosi lebona Nkosi ngibika Nkosi nami Nkosi Khona Nkosi Nkosi ezele Nkosi ezizimelayo akukho Nkosi lapho ofika khona Nkosi awufike lutho Nkosi abazohluleka akukho Nkosi okwasula Nkosi empilweni yami Nkosi wathi impilo seyiphethe igama Nkosi sesifuna indawo esekhaya wakufika lebusuku wakufika Nkosi wakungibuza wathi hawu yasaba yini khathi Nkosi angithathi nawe namhlanje ngithatha ekhaya uyile thina wona lithesibili nawe sinevele ngizanani ubuyile thina lo ona nje bana hayibo sanda Nkosi Ngoma sama mashuma mabili nani nana ndokhuluma abantu abodwa
Siboshwa Simayedwa uguqile phambi kwakho Nkosi Thami emandeni ethempelini ekuphileni ngokwamatoho noma ngokuzama impilo ngisegoli sembukweni ithempeli khululwe Siboshwa sibonga umusa sibonga uthando futhi osithanda ngalo noma Nkosi sinezono zonke inkosi zikithi ngoba zashiya obaba bethu kithi khululwe Siboshwa ngelonye usuku kwakukhona umuzi lo muzi Nkosi ayikho into ababengenayo phakathi kwabo babengaswele lutho yonke into abayifuna bayithola ngaso sonke isikhathi abafuna ngaso usizi phela Nkosi yamakhosi ababenalo kalulunye babenganalo abantwana isikhathi eside kwaze kwagcina kwavela umugayo ukuthi kukhona lezi ngane ekuthiwa ziya-adopt bahamba bayifuna le ngane babhalisa amaphepha khona bakhetha bathele phakathi nawo base bebayalela laba bantu abazobanika le ngane bathi le ngane kufuna nazi ukuthi inokufa okuphile okukuyo le ngane inokufa okuphile kuyo ngesikhathi esithile iyajova ngesikhathi esithile iyiphilisa kufuna-ke nina liqiniseke lokhu ukuthi ngalezi y'khathi ey'bekiwe niqiniseke ukuthi ngempela uma kufanele ajove uyajova uma kufanele athole iphilisi uthole iphilisi bakubona kulula babona ngeke bakhohlwe lezi zinto ngoba babehluphekile bayithatha le ngane yahlala ekhaya kwahamba isikhathi kwaya kwase kubonakala ukuthi impuphu uma siyithengela ekhaya ayisayiqedi inyanga ngoba sekukhona umuntu odlayo uyadla futhi lo muntu ayikancane uma sithenge irayisi sekuthi imali yophela isonto lesibili soselithatha ukuthi nalo liyophela kanti kanje lihlala kuphela inyanga base behlala becabanga ukuthi no okay sesigcinile ikhathi anikezwa ngazo amaphilisi najova ngazo kodwa manje ke ngokudla kuyaphela sizakwenza njani wayesethe omunye hayi asinciphise ikhathi adla ngaso nangekhathi ajova ngaso nangesikhathi athola ngazo amaphilisi senze ukudla kuzocishe kube ngcono base bayakwenza lokho kuhamba isikhathi yayiyagula le ngane ngoba umjovo ayisawutholi ngesikhathi namaphilisi futhi ayisawathi ngesikhathi waya babona isigula kakhulu bayithatha bayiphilisela lapho ababekade beyi-adopthe khona bawo bathe sesiyehluleka le ngane ngoba iyagula kakhulu umbuzo wafika wabuzwa wathiwa konje ngesikhathi limthatha lo mntwana lapha sathini kimina basebesho nakwenza yini hayi sakwenza kodwa sabona sekwenzeka ukuthi asishintshe ikhathi asisenza niyabona-ke into egulisa le ngane ukuthi nina nashintsha Nkosi yamakhosi sesabe iy'ngane waseboleka zona mzukwane sibhabhadisa ngoba sikhona Nkosi ngisuke noma ningenamali ngabona ukuthi anginayo kodwa ngiyahamba ngejudile bengihlushwa into yodwa Nkosi yamakhosi ingane shembo wangiboleka yona ngoba izofuna umjovo wayo lapha phambi kwakho uma Nkosi ngizoyincisha lowo mjovo ngizogcine nami nginciphe ebusweni bakho sizojova Nkosi yamakhosi sizodla lelo philisi Nkosi elibuwe esandleni sakho ukuthi umuntu ulikhipha Nkosi silithole sonke ukuze uthande lwethu olithanda wona Nkosi lungapheli ebese Nkosi olukuwe-ke lungaphezulu kokuthanda thina ngoba thina oluthambe lifishane kodwa ngiyazi Nkosi utholo lwakho lukhulu ngoba uthanda Nkosi noma sitshe
sifukamelele inkosi yamakhosi bese kuthi inkosi abantwana sithe bona shembe bangamuki kithi bangagcina inkosi sebenza kuwe sebezovalelisa ngoba inkosi uma isesukile kimi sezovalisa kuwe ngizobonakala sengenza izinto ezingafanele phakathi kwalo muntu ngizobonakala ngingasenayo umuntu ongilawulayo ngoba umthathile wambuyisele egumbini wombeka ngoba sengimhlukumezile mina nje iphilise elikhulu mangase noNkulunkulu manje athule la sesitaleni athi ugida awukho ngavane ngife ngolona philisi lelo ngolona philisi enginalo ukuthi meyokhala isigubhu emva kwami ebese ngisikhontenze kawini ngizocela umjovo inkosi yamakhosi khule inkosi yezulu nomhlaba ube ngangenzaba ungasishiyi inkosi ekuddeleni ukhumbule ilizwe yobaba esebeyodwa inkosi engasenalutho kodwa lenkosi ube uNkulunkulu phezu kwayo futhi ube isihlanga kuyona inkosi ibusise elizweni Landela Emunva Landela Ngekhetha inkosi enkulu yasePhenda kaNazaretha uNyazi bezulu oguqule isimangaliso kanzuza endebe ethempelini lasenkanyezini baba uMshumayeli mkhokheli umama kaGwala uNkulunkulu wasekuphakameni ngiguqela lapha inkosi ukuzokhokha noma inkosi ukuzawubonga ngingumntwana okhula ekhaya komame ngoba kithi kwabhubha bonke abantu kodwa into engiqaphela lapha ekukhuleni isifo sokucindezeleka uma ngilele ebusuku waqala ngimncane ngiphupha ngijafa izinyoka ngaze ngafika nasesigabeni sokungena ebufaneni lentakazi yakusuka kimi ngakhula nje ngafunda isikole lento ikhona ngaze ngaphuma nasesikoleni kwashana isigaba sokuba ngigane lentakazi yamuka kimi nakuguqe khona ngangiceba lento noma phi uma ngithola ithuba ngangeze ngayikhohlwa ngoba yayihlupha kakhulu uma lento izokwenzeka abantwana benkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngangivamile ukuzwa uma izokwenzeka ngokungajwayelekile ngoba babusheshe bufika ubuthongo nomzimba ukhathale nje bese ngizwa ukuthi kuzofika lowo muntu ntambama ora uNkulunkulu wasebuhleni Thixo ngamdela umuntu nami ngosawuzange ngidele ngobunye ubusuku uma ngizwa lento ukuba izawufika ngase ngithandaza kwesinye isikhathi uma ifike kahle lento noma ngithandaza ithi hayi nasekhaya ukhona shembe uma ngifaka uMnazaretha ifike ithi nabazali bami banawo le ngubo uma ngibeke nefoto ithi nami shembe ngiyamazi kodwa Nkosi ukhona usuku lahluka kwezinye insuku yafika lento yangena ngomnyango ngayibona lento ukuthi angiphekulele kwakusathi ngenelele lobuthongo yayifingela lento ngomnyango ngathi mangithi qobo ngizama ukuhlehla isifika kimi ngathi namhlanje lokugcina uhlezi ukhuluma ngalo shembe wakho namhlanje lokugcina ngithunywe phambi zokuthatha ngayibona uNkulunkulu omhle wasezulwini uNkulunkulu wasephakameni ngiphume emzini wakithi endlini ngaphuma Nkosi ngesango ngilandela lento abaziye endwedwe ngazibona ngivule ebhoxa ngashona phansi ngomkhukhuze imlo emzini yathi ngilandela lento
ngashona phansi ngadlula emtebheni ngashona phansi nalento siyahamba lento yenzeka ngokushesha amaNazaretha uma uNkulunkulu sidlula noma siqhamukela emzini wakabheka uZulu Nkosi ngabona kuphithiza uma sengiyodlula isango lakabheka uZulu ngase ngicela kulento ukuthi hawu ngibona amaNazaretha lapha kulo muzi ngicela bangene ngivalelise ngoba ngezwe ukuvuma nasemoyeni wami ngiyahamba namhlanje ngangazi uNkulunkulu wasephakameni ukuthi umuntu mayehamba zonke izinto ayithanda ziyadlula nabatwana Nkosi ongabele bona emzini kababa ngababona bedlula namakoti nomama ngabona nje bonke kudlula lezinto esukuzithanda uma uzohamba ziyedlule zisheshe ngiyacabanga uNkulunkulu usuke ekukhombisa ukuthi okugcina usibona Nkosi yaseTheni bamaNazaretha ngathi Nkosi uma ngingena esangweni lakabheka uZulu ngaphinda Nkosi insizwa kaDopho igama layo uGosha yayihlabela amasanga engakavala ngase ngizama ukuvuma ngithatha lesabela kwase kuthi gquzu ngase ngithatha ngapha phama uNkulunkulu impahla engangigqokile kwaphoqa ukuthi ngishintshe ngoba nomdede wawumanzi ukujuluka ngizobonga uNkulunkulu ngoba ukuba Nkosi awubangakhona umuzwa kabheka uZulu abantwana Nkosi ungabe Nkosi bafana nami ubaba omzala wahamba ngenyanga ezintathu mabengikholile ngizobonga uNkulunkulu ngifisa Nkosi ufisa umuzwa kithi ogama lawo Nkosi kumbule Nkosi ubaba omzala akazi ngambona namhlanje sengize ngayindodazi ngibona ushiphusheni usizo lwaNkulunkulu engaze ngalikhohlwa Nkosi noma nganama kanjani noma ngajabula kanjani kodwa ngikhohlwa ukuthi ngizale indoda sengize ngenza ubudoda phambi kwabantu kodwa yena ngaze ngibone ngeso ngelinye ilanga emzini wasePhakameni khaya-ke yakhuluma inkosi yesibili ulangaphuma sothi ithi maNazaretha uma umuntu engathi indlu lendlu ibe nomnyango ngapha ibe nomnyango ngapha athe phakathi umuntu bese ngqongoza umuntu ngapha omunye ngongoze ngapha lo muntu angavula ngaphi lo phakathi ayisethula amadoda ithi Nkosi bese kuthula kulo mnyango ngapha kunongoze kulo mnyango ngapha lo muntu angenza njani bathi baba ngavula kulo mnyango ongqongoze ngakho ithe kunjalo batana basePhakameni uma niza lapha ePhakameni nizongongoza Nkosi siyabonga ungqongoza sicela Nkosi usibonge sihle Nkosi nasithembe nje ngoba Nkosi kuseme kuseni kepha wena Sita Oba
Thixo umhle wasemhleni bamaNazaretha ngiyazizulu Nkosi alikho elinye igama sinabantwana abancane bakuleli bandla esibona Nkosi lifanele ngaphambi kokuthi ubizwe ngokuthi uNkulunkulu wena awena nje Nkosi uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu abanye uNkulunkulu umfana oguqe phambi kwehamenti yasezulwini umthokozisi kaMncwabe wena semakadini ehlala ngasethempele ayibonge Nkosi njengoba silapha abantwana beNkosi sizophuza empuleni omkhulu unyazi wethu ngoba noma izinto zikhona emhlabeni kodwa Nkosi bona konke noma ithemba sesiphela kuthina kodwa Nkosi mawuthi uqhamukile nomjiva wakho Nkosi nesigqoko sakho ucocoza ukongena ethempelini liyabuya ithemba Nkosi kithi umfundisi uMngoma ngelinye ilanga uthe wayiphethe inkonzo mabeqomba abadala emzini wasekuphakameni indaba kaShembe phakathi nendawo nenkonzo akhulume ngey'mvuzelo zezulu athi uma ikhuluma indaba kaShembe esethi iy'mvuzela zezulu seliyayigcobelela-ke ubaba ilanga manje seqedile inkonzo umfundisi wenkonzo eseyibuyisele enkosini yamaNazaretha isiyagcobelela inkosi yamaNazaretha ithi maNazaretha ukube kuyangami ngabe mhlawumbe niyambuza umfundisi uMngoma ukuthi yini iy'mvuzelo yayisibuza ithi maNazaretha niyazazi niy'mvuzelo ukuthi yini yayisithi ngiyichaza yayisithi indluzelo yazisilwane esithanda amanzi kodwa asihlale eduze nawo uthi sihlale endaweni ewugwadule uthi kodwa mase siwafuna amanzi uthi akukho okuzima endleleni ukuthi sihambe siwaphuze wayesethi njengoba umfundisi uMngoma ethi mina manane izindluzelo ezezulu usho ukuthi noma ngathiwa kunini mase nimfuna uNkulunkulu phambi kwenu uthi noma kuthiwa imali ayikho kodwa uhogela uzumfuna ubaba uzumthole la engakhona njengoba silapha Nkosi ezinomhlaba hayi ngoba Nkosi nemali noma sinani kodwa Nkosi izophuza empuleni omkhulu uwe Nkosi ngiyakhumbula Nkosi uveze uNkulunkulu lapho lapha ekhala kithi gulisali kwazi sinizalayo uMasilangwe Nkosi wayese iphaphu ngo-2009 wahlala-ke esibhedlela bamkhipha inkosi uthi ngisifudumele uthemethi unyukola phezulu lapha ngosuku lokuqala wenkosi uthini ayisephela amandla lapha entabeni ngendlela kwagcwele ayisephela amandla bambuyisele emuva ekhaya bamthatha iy'ntathu futhi ezayithanda uShembe zathi hayi ngeke saniwele ekufeni siye kumntakaShembe simbone egula phambi kwethu zomthatha sizombeka eklinika alithole usizo mayifika lapha eklinikhi esibhedlela kuthiwa nalelo elinye iphaphu selinenkinga sekufanele manje kubona kahlale la esibhedlela wahlala Nkosi emnyango ithi abawu-4 Nkosi sihamba sifuna Nkosi ezinomhlaba ukuthi kuzokwenziwa njani baze bamqambe igama onesi lapha kwathiwa treatment failure ngoba wonke amaphilisi ayikhishwa Nkosi kodwa ayingasebenzi kuyena alikho wenkosi eliyithemba esinalo ngoba zikhona izinto ezasemhlabeni kukhona nje indoda ethize esake sayalelwa yona kwathiwa siye kuzo yafike yanquma Nkosi yamaZulu ngizama ukuveza ukuthi uShembe ukugcina yafike yanquma yathi hawu nakanjani uma wakho nabafana ngoLwesine nakanjani efuthi umntu ngoLwesine nakanjani uzobe sehambile emhlabeni ngase ngibe nenhlanhla Nkosi ezinomhlaba ngakubona ulapha eKhawashi hayi uShembe akasebenzi ngoba usumbona ngoba ethela ukuthi uShembe usebenza yonke indawo kodwa umzimba wasemhlabeni ikhona ngoba ethela akekho la kwelinye izwe usiza abanye abantu Amen. ngakubona lokho kithi Nkosi ezinomhlaba ngithi ngiyele solo lapha ngiyakubona Nkosi uzobheka labo abasebenza lapha Nkosi eKhawashi yakho ngase ngisondela kuwe Nkosi ngoba kwase kuvela odokotela bathi cha ikhona i-medication esingake simnikeze yona kodwa akusabunaso isiqinisekiso ukuthi izosebenza kuyo sizobe sizoyithesta bayibala izinto ukuthi cha-ke uma kwenzeka le treatment ingahambisani naye uzohamba ngiyolithe impilo yakho yonke noma sanganelwe ikhanda bayibala izinto sasesinikeza nathi ngoba isalikwazi phela siyasithanda ngase ngiyibika Nkosi ezinomhlaba kuwe ukuthi umbuzo Nkosi wangibuza kona wangibuza Nkosi ukuthi ukusiphi isibhedlela hayi unyazi wezulu uNkulunkulu wangibuza ukuthi ukusiphi isibhedlela ngase ngisho Nkosi yamakhosi ukuthi useKing George kanti Nkosi ezinomhlaba ngibuza ukuthi ukusiphi isibhedlela wena Nkosi yakhona angizange nje ngimtshele uma ukuthi usengibonene nawe Nkosi yamakhosi ngafonela umfowethu ngathi mfowethu kanye sengiyobika kubaba wathi ubaba ukusiphi isibhedlela wayesethi wona amaphilisi kakufanele phakathi lawo ngathi asahambe siyosayina kusasa masifika ngakusasa esibhedlela siyafika umasiasi mkopeleni ukuthi uyazi unyazi wayengakazazi alibone ngoba walala esibhedlela kwaze kwabi leyo ndaba wayibona nje emafonini nasemaphepheni kanjalo
uyazi ngithe ngifeli la empetheni wakhe wawumona umuntu mase weqhamuka lapha kwilist ezepassage kanjalo sibhedlela uthi mayibuka wathi lokugqoka phela ngiyakwazi inkosi amalanga egqoka uthi ayisayibona unyazo ezulu luqhamuka luza kuwe ngqo lafikela msanga sibhakela la esize khona eqaleni lathi inkosi ibuthi izuphelile wayesephenduka ebheka le mayiphenduka phele umjiva la ngemuva ubhale 100% unyazo lwethu lesikhathi mina ngikubekha wathi ebuza uthemba ukuthi ukusithi sibhedlela kwaya kuye same time ngaleso sikhathi uthembe akasebenzi malayiverende uthembe ukhona indawo kuphela nje ukuthi simthembe inkosi ezilomhlaba khumbula umndeni wakithi inkosi umsebenzweni namuhla koselo senguwo Khuliswe imini mayengagadlanga abaphumala kimi bakusimkephe emhlabeni Ngiyayikhetha inkosi yasemhlabeni namazwe. Lento nokugcina isimo sabadlamini. Enqobe bethempeli khona lapho ehlala inkosi. Nkosi amakhosi zokhuluma indaba yakho. Ngithi mangikhumbule bese ngikhumbula elinye ikhehla lakamthizi lasendleleni. Ngikhohle nemikhehla. Leli ikhehla lubaba kamzamela umthizi wasesikhawini. Ubaba uhlala uqala nabathi esihlangene ngayo le nkosi. Kodwa manje ayizomsuka kakhuluma. Ephila ukude kuphakameni. Ephila ungakhola ukhola mhlawumbe unephila elilodwa leli lokumbusiswa. Uyolethwa uqale uthi uyofunela esibili lokuyiphethela lokubhadadisa bese uhlumuka. Sibabonile abantwana benkosi nabanye sasinabo ngaleli yalanga noma sibafishane esasinabo kuyo lo muzi wenkosi inyanga yezulu ngiyakhumbula ngelanga sikhumbule sizokho enkosini uphimo lenkosazana sasibafishane intombi engezala ubaba engikhulisile yayinike zishumi ithi wofika ucele lo muzi wakini ukuphile bese ucela ukuphasa yona nto eyicelwa ngaleso sikhathi sibancane. Uma sesifikile lapha eTubiya sengiyabona sengiyakhumbula ukuthi hayi le mali ningakhulu bese ngiyihlakaza bese ngisala isihlalo u50 cent bese ngifika phambi kwesihlalo ngithi inkosi ngicela engicelayo bese lihleka uthingo lokwenza ngiyasaziyo nawe leso simali bese sihleka bese sithi hawu ugogo wakho ukunikeze emalini bese ngikhawa ubalo bese ngikhipha bese libona inkosi ukuthi ngiyadumala noma ngiyethuka bese nginika isibusiso bese ngihamba kodwa ngikho lapho kusendaweni yokuhlunga ithi leli phethela kwamkhize kuyenzeka ukhule kuleli bandla uthi mawusumdala sengabe uyongena ulungelo liyababheka bezayo bese uhlumuka. Ngiyakhumbula indaba elakhulunywa ubaba umfundisi Mathunga kwelinye ilanga
uthi kulensizwa eyayikhule kahle kuleli ibandla ikhulele eNazaretha izenza zonke izinto kodwa ithema esifike ukuhlubuka isindala waseyibiza ubaba wayo wathi mntanami angifisi ukuthi uphume kuleli ibandla lensizwa yaqhubeka yenza izinto zasezweni eyakhula ingazenzi esingena ukugula kwelinye ilanga Wase uyigcina lokhu ukugula uthi baba Mathunzwa sasihamba siyayithandazela sema siyithandazela kuhle sibona ngempela ukuthi umoya kaThembu khona phakathi kwethu phela kuyenzeka ukuthi manikhuleka uzwe na umoya ukuthi Thembu khona la kodwa mawulindela ngikho kodwa la ngoba sengiyimini kodwa uthi ubaba Mathunzwa ngoba sasilindile simuthi Thembu ukhona phakathi kwethu uthi wasebhonga umuntu kulensizwa wabhonga umuntu kulensizwa uthi thatha siyibuze uthi ngase ngiyibuze ngithi ubani wena uthi yayiphendula lelizwi lalendoda lithethe lidayile khuluma kulensizwa kathi hayi mina ngusibani ubaba wakhe lo muntu engimthandazelayo uthi umina futhi uma kunjena ngekazasinde ngoba ngadlula emhlabeni umoya wami ubuhlungu kakhulu eshubuka indlela engangimkhulise ngayo leyiba basalethibheka siyokwenza njani uthi sasezithi insizwa alesinye enkosini ulanga phuma silothe uthi uyayiphendula lendoda ikhaya noma ngaya kodwa ukhiya wempilo yakhe senguthathile ngawusa kushebe basalejabula uthi hawu ngokusekusebe futhi uzofikaphile basebehamba bathi Nkosi esemkhayideni babefika emkhayideni uyasondela esihlalweni Nkosi ngobika nangu umntwana wakho akaphilile isiyabuza Nkosi ngeke namthandazela baphendula Nkosi ngesamthandazela kodwa sema simthandazela wakhuluma ikhehla kuye yayisibavala yasekhaya ningabe nisaqhubeka ubaba walomfana ufikile lingonginikeza uphile uthi lo mfana aphile base babe nethemba uthi hayi uzophila Kuthe kusayinjalo yayisishintsha ukukhuluma yathi hayi kodwa kubuhlungu ukhiye wakhe uthathe ngumkhosi olwandle lo mfana umfuna esile uthi hayi hambani ngibuyisele ekhaya kodwa impilo yakhe ikulele kuyise uma kushuyise uzawuphila uthi baba Mathunzwa sesiyithatha lensizwa sasesihamba uthi lahlala izwana lensizwa wayihlaba ukudlula wahlaba ukugula esidlule emhlabeni ngoba yaphuma endabeni kaNkulunkulu uyise emkhulise ngayo ithi Bhetheli thina njengoba sikhona nje obaba uNkulunkulu ibona abazali bethu Nkosi busise lezizwe Sina